Dinu family lapen ni subscriber tuman lapen akimi subscriber don un an pace thang ta lahen lo punat kilang sun yo ko ani kilang me and okay na fila pui ke public 50k le te choklo 50k le ni le screen pa nang baklang for 20k en belang tayo non ta la kipu dun 0.5% ta le lang 50k tak ko ani ke cepat duk pen hedi ke cepat duk ka teng la ana views update telo laison bangke la si editum aku langsung si angsong ke pa thui potem non ke upload pisi ta me la hai hui ke recommendation ke non ke dam delo mati di gam padam thui prote this is the only way editum aku kelang thu hedi kelang thu pen comment thu lo pote langsung a ranking bang tu pompo aku langsung si mane a recommendation me it's 20k ba ko ani cepat duk pen 20k it's nothing like Welcome back guys. Welcome to the 6th episodes of the reactions video. Kardom kachingan jirpi doan. Tante pini 6 episode la ilitum reactions video. Reactions video chengche prang ethelam ho. Nang litum tame inut subscriber mate viewers pu content creators mate YouTubers tan cepak lang tung ma. Cepak lang tung pote la ke ison vet. Kuson me sipak lain pote la ke only comments penchot. Nang itum comments ki pi pensi content creator mate YouTubers tum ke chini chot. Views pen ke kumasi nang lang dun ma ini ne. Son dak taksi ni nampak lang iglang ho. Or recently non head lang screen ong lang igno jo. Alang li dalimi rong hangpi nili akime subscriber la pusang lo ho itip subscribe that pen recommendations video dam mati di la kadog ave nili video an recommendation do ad lo la pen comment nang pidun ad la pusang ama nili hala so comment long lang lap lo la pen dak man sini chini lo ola la ke inut viewers lo la ta le ni phanang support ad la pen kadog wetan ni video lang ad si tamin comment ang pipe plote ko an manang lang at si tamin ini nilo mati di la si son tak si ilitum video ke lang long pote comment ki pidun bangga kenang shot la si kuson si inut viewers mate subscriber pu cepak lang dun yang tag plote la ke comment ki pidun hello la si nili ka ke ning je vera lam nang litum comment sang piduni pote na paking dun comment ko la si kicok cima na la hello hok per comment no to sang te pini bangke ilitum reactions video claim la ke ilitum non pensini lingje et lo nang litum la so reactions video lang tang dead lo pot official video ta lang fake tha tuning rilo ni ning klong pen tuning rilo kado ko pe ching hon jirpi da lang fake tha lang so se pachi thang iglo nang ilitum la ke kanut ka pre kalilo ilitum actor dalo la pen ke YouTubers ka cepat duk karbeng bang ke cepat duk na YouTubers pole hok te ta chokla anutin ta cepat duk le si tame klaso ka cepat duk bang ilitum project tek ponongi la ke no other than ini ilitum maching honai jinu vlogs mare ik general sonan se la si nili si video de la pu lang bom lo hurnat pi video plang ta lang lo si tame nili aku puthot par nisilom recommendation lason bang lo recommendation kali lo nili channel check man lang lo amat kecepat duk na video lo nili thek ponlong hedi lasi laso video le pining reactions video klem pono nang itu lang vek tha nili official video link description ng people lasi langsung sa channel odang tenon make a video le reactions video pangching iglo na Welcome to my YouTube channel episode 4 for not pay waterfalls kadang kar benglong never give up Jinu Vlogs bo ason lo la parneng da nanti tong kelak ong lo yo non ki episode 4 an mati 1 2 3 4 an si kile padi lagi kunat pi men along sinong padi ya video bang la bang oh ko forcing tang da forcing tang kita lang na forcing tang kita forcing tang oh lang roy sup punyang mati di lagi lu kita praktik kesana lang tang oh
Yang paka. Paka tuh, laki damra beat hentak care pon pig lagi. How can I forget this? 32 GB के playing set lo. Oh, 32 GB के एक ले रहा था. Block lock ya. Episode 4 ah. 1, 2, 3, Share 4. rate lang po. Kok. 20 maho. 7 kilometers. It's not an easy, Wait, man. go- By walking 7 kilometers, it's not an easy. But lata, some long nam long tuna 7 kilometers. And I really appreciate you. Kasi tulen thada yo, sharing thada na mitum katto ko be ilitum hedi. Asa pacha thang tuna na ilitum music video na ke kon ana views pali un ilitum na hui ke kenang sort of videos I did lo. Bila. Wow, Long yo, lo. long ke la. Son hadi. Okay guys, so Farn I think ho, ito may arlong long lo. pumachi Lahat huya pini arong hadi kaya bang namin tik. Farn ho. Arlong clear sila kasi Ha? in sam top tumi pigidi. Jadi तुम लोग son explore dam ke jum pig lang yun. Nana mat ke paduk ke hai. Jadi तुम langsung sending parung dun ke nang son mati di sir project bitung. Kele lo. Oi, Kili lu tahu. Jadi Okay, hodak le direct lang sina. patai ke thom popon lo lah. So patai thom amat patai pigi tu pon ni lang. So video hedi. Oi, kok. Langsung pun si hit lo kayak general sonta. Sili tuh langsung si RD di aning parung guncu bang ke nangsot. Langsung tak music video pun hai. Ko encourage tunang itu. Lang ro. Oi, kok. Music video sih langsung tak claim vlog pun hai di. Tak encourage tunang itu. Kapre langsung tak explore je. Kapal explore kami fan ke aning parung gun bang ke nangsot. Lang long locks kita nang yo. Yo, anu pegang. Tiganya. Dorong lagi ha. Kata gue pengen nang berat teman kata. Tapi previous video kan nili soy pon bom ho. Previous video ke ni son ho. Nani tum talang iglong khai po. Kaya nili ay batanong people previous video ke special video for YouTubers and friends mo dito. Hala that promotion video si claim nasi nang itu tami kopi ni advertisement mati nang itu channel ki promote pon itu komen ang pili ignore nata latitik sini ni pinangana YouTubers na cepat tinta doji hadi mana ni channel ki promote pon peter kapre channel ki promote pon det ta nili lason kalilo nili ala alang litu mak consent mati ni nang promote pon khap bola so alam don hedi nang piting sini litu promote pon thang bag bagi kusan ki promote pon pon mati but anyways thang thelo lasin nang itu aku promote pon tunai pon ni lason video tak kami bom lah ini kind of advertisement tapi lo wow kili ko yo cek hai hu yang selo lagi yo So guys, yo. Kalau wow hang jo lo yo Sherry kha kadu ko be singon je project video on langtang deh sita lang tuh no. Ani karong oh lo generasi oh no oh bhai lebih besar leo pada ke oh man tak lami pergi mayo naik tadi ha ni lip post check boleh ha boleh ha ada post bilang deh ha tak tahu finally dream success. never give up yeah lucu dong kayak Pardon Parviang Lo. I love Parviang Lo. patut tik mati dia menit bang ke salah tidur na tum hantar coro nih ini tuh mati mana nih Oh. 7 kilometers oh man ini post check lo yo pau langsung kiting ke keluar bukit hidup ke oke talang pon pon ha video dah dinglen deh ha video dah dinglen yang itu nonton 8 minutes pakai tu ko ha 12 minutes 13 minutes kan kita domo tidak le general sana video ini Lan lo hunat pia langsung. langsung Oh, hunat pia. welcome to Jinu Vlogs oh nak tidak thằng đi oh ekdom mane paklang lem talo ya lang li apa ni general sana di mane
ko ane ke cepat duk masih kita amat tadi mana itipak lang jo lagi langsung lo le alo pucat kali lo mana fit angle ta fit aprang rum tapi klik lap le yo pu hai mo pela mo tadi ko ane cepat duk masih kali mati pak lang men dari yo drone tak lang tu au ni tayo excited lo Biapu! Lang Mepe! Biapu! lang lo lap yo ala pu pa ya Welcome to my YouTube channel. Terima kasih. Wah. Orang lagi langsung kita nih orang udah dia hai. Lada pe nang men ke? Tongja, nang men ke? Nang men ke? Lah, kidun tuman tadi. Lawan lapu jinu blok. Lapan ditum 1 2 3 4 pas don ditum dak celang si. Oh. Bang poro lang kan kedang. Kuna tie langsung pulahan lo. Lapan ko ane cepat duk pengen tek long lo ko ane alang don lebih o kang lo. Lah ko son langsung public kan ko son lo pilo pui ke. Ya pu bangke like do, big nang polo pen subscribe do, big nang po. Oh, ende nang bangke. Like share inge subscribe nang do pin po. Like subscribe na le. Jolong ke na pilo pui ke public kan. 50k le te choklo. 50k views. 50 jawaban sing. Tuning pe na video lo tadi. 50k le ni le screen pa nang paklang po 20k an belang tayo. Non ta hala kipu dun 0.5% ta le lang 50k. Tak ko ane ke cepat duk pen hedi. Kecepat duk keteng lah ana views update dulu laison bangke lah si ini tum aku langsung si angsong ke papa thui potem non ke upload pasti kami lah hui ke recommendation ke non ke dam delo mati gidam ke padam thui prote this is the only way ini tum aku kelang thu hedi kelang thu pen comment thu lo pote langsung ranking bang thui pompo aku langsung si mana recommendation it's 20k ba ko ani cepat duk pen 20k it's nothing like 20k tho nane 15 to 30k ke hala lang tumpul mati hala cepat duk teng si expect si 50k plo lang te kijum nai si pu bahas udon tadi hala 50k pu anta 50k ta le 50k le 0.5% le 20000 ne kani something wala anyways tentang te cepat duk nang po langsung si cepat duk sibok kalau views chan metar te kali metar ke metar dak titilo hai hot pan ke cepat duk teng pote ala ni le video tal hai hot pan ke cepat duk nai video ke le jara pak titi thang thelo hai nang tung la non gai ke manang lang tu mer na support mati langsung sih nang support na si comment ki bang ke nang sot nang li kuna si kicok si ma ki cipaking duna ke nang kuson me ki cipaking ma pote nang itu mak comment main ke youtubers mate content creator pote lage comment mati di mana paking dulu mati di paking dulu makin nang Arnam Chardop bangi utur nai ikhanta kenang sot itu kundan ya kimia than long dam lote mate than thili long dam lote itu Arnam pen kecipa mi gang kenang sot ni tapi Arnam hantar respect pi nai so lalo dah respect ni yes chalo adungan akhir jume chuhana poyo ane kimi adim long dam lote Chardom bang kenang sot kapreka than long dam lote nalo itu Arnam pen mate di jara song ta langsung Chardom ade Guardian nung lo anak kimi itu bilang ki itu kan hendak de Arnam picnic spot lalo picnic spot kasilam tani ke ning kopet tilo la kang rikang krang tu la pen ke la ke pater si ong muna ti pot picnic spot silam ang ni puni la si no so nak check dong kilang dami pede cepat duk na pola lo la si nei pang trekking son hedi ano ni picnic spot po ahor okpo that's cholo la no itu anta la hawi bang picnic spot silam ang nilu bang ni lipu pa dai ko age anyway so thang telo he tong pasi thang bom nang po yo lalo wow it's fully nature man full of nature kuya bang I mean paano lang may drone shot Akta lang dalo ka freaking gol pa ta. I really appreciate your hard fucking work. Nalo. Nili ka preka YouTubers to ma phanta me reaction video po tak content lang rai pensin nili reaction video ta claim mane ka preka tum tame dodo hai mane reaction video claim tha but content lang rai po de if
never mind please mane di misena son si pachi thang nai mati di nalo nili kapre lamar jan mati kapre youtubers no nili halas music video hin tal mati di nili haser production de kapre kan tan silam bom no di la son ta nili kapre youtubers tuma tame youtubers pero kapre son tan nili bang ke pachi thang dun kang tung mati di la si lalo pachi thang amazing view oh man nila pu di si bro lang si yeah, don't forgive me. As an aviation lover, I just want to fly. Aviation lover, man. I just want to fly and look around. The waterfalls. The water tree. That's the real things, the real natures. Thanks for a lovely response, my dear friends. Nalitum nanata comment mesen sini list long no nasi mane nilihala son ke bad comment pupila na paking dun bangke la son si dak bangke dunai tho mane la son na paking dun ke nili I never feel that it's a bad comment, it's kind of like encouraging, you know, mane na paking dun ke sini si feel la sen tu medik la chok chelong mane la son si paking ni mane nili lang gading chok chok pada na paking no. That's a real view. Really enjoy, man. Itu son, never give up. Music is a configure that. Background music that. I just want to fly. Kalau ni, penjara ni, betang deh. Kami tu main cingki bom macam ni, cifil mai, mana ekdom. I really enjoy, love it to fly. Wow. Tapi nanti tu ngela drone shot lang coy, ti lapan ke? Masih. Ni tu YouTubers tu cilang mi mati di konang ding silang mah. Non hem se dambo pula. So kadoko we tumanda ekon choro nang po ate kane tipaduk pidun lo la pentuar nang thandun lo ekon ning charo me lasi un unshare hala so video lasi ning che thelo dinu family la pen ni subscriber tuman la pen akimi subscriber don un an pache thang tha lahen lo kunat kilang sun yo so ane kilang me and so never give up in your life and non hem che dambo plo so kiri damang bo Kalau itu drone shot kali lah, lam kening je tamai lah generation hal tak paking tu mana kenang shot lah. Di tanda punesen honest ini itu cingki pun di tanda pun itu lam tik tik generation talo ni talo itu honestly lah itu cingki mati di lam kening je bang itu improve menang lah. Lasin ni itu mana option alang li pam tamai drone shot kali lo alang li lam kening je hawi lo paking dun kenang shot asyik viewers tu main ke viewers tu mati di. Lasin yang itu ke paking dun ke kenang shot nilipan talo maka kadok abe youtubers mantal ke paking dun bang kenang shot asik kunang kicok sige yang itu ekdom lah viewers kelang rata tumhan di lasin ini cing sampik lasin yang itu tame langsung se paking dun coba malah anyways punya reactions video ya lapon celo ya nang itu non amat lang pino official video lapen nang itu non ta reactions video pala jadi ta official video lang ik pinon lapen ke share ignot nang litu langsung si pacet thang ik dun nang ilitum lapuson alang sun kelang me ilitum karbeng long langsung si pacet thang ik dun nang lasi ilitum nang litum official video lang ignon share non lalu tu bear lock chan tadi ke share non ke like no ma ku pinu tadi lalu anyways thanks for watching, see you in the next video. I love you, never give up, take look langsung si deh kadom